Ovo su 4 aplikacije koje mogu od dugačkog videa da vam naprave kratak video. I prvi je Opus Clips. Po mom mišljenju najbrže i prilično dobro radi, mada malo se zbunjuje kod srpskog sadržaja. Isto i slična aplikacija je video, stvarno radi dobro i prilično brzo, ajde da kažemo, napravi 10 klipova od jednog dugačkog klipa, ali on dosta brlja, tako da kao da sadržaj ne prepoznaje o čemu se radi, pogotovo na srpskom. Od prilike od 10 klipova, 4-5 klipova su onako direktno spremni da se izbace, ali kažem ovi ostali su, nisu dobro izmontirani zato što sadržaj još uvijek na srpskom ne može da prepozna. Treća aplikacija je Munch.ai, prilično dobro, prilično zadovoljan, mnogo lep dizajn. Četvrta je add-on, odnosno plugin za Premiere, zove se Autopod. Bukvalno za 5 minuta ceo vaš podcast može da izmontira, izbaci sve praznine, tako da ono što smo radili satima sada može za bukvalno 5 minuta. Evo vam jedan